Esilifumene namhlanje kuseni kule nkonzo esiyenza according to i-social media ngenxa yesimo sonke sihlangabezene naso. Sikwinkonzo yeshumi elinethoba emva kwePentecost, sikwinkonzo yama-28 enyakeni. Loo nto ikhombisa ukuthi unyaka uphelile. Inkonzo isekhasini 104. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Makabongwe uThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Uzuko kuThixo ezulwini, uxolo ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo, kumkani wasezulwini, Thixo ongubawo ongamandla onke, siyakunqula, siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho. Nkosi Yesu Kristu, okuphela konyana kayise, Nkosi Thixo, mvana kaThixo, wena ususa isono sehlabathi senzele inceba. Wena uhlezi ngasekunene koyise, yiva umthandazo wethu. Ngokuba nguwe wedwa ongcwele, nguwe wedwa oyinkosi, nguwe wedwa ophezu konke, Yesu Kristu, nomoya oyingcwele, ebuqaqawilini bukaThixo uyise. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekutyhileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumulela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. Wathi uYesu, yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumula. Lithembekile ilizwi eli lifanelwe kukwamkelwa konke, eli lokuba uKristu weza ehlabathini ukuba asindise aboni. Masivume izono zethu. Thixo ongamandla onke, bawo wethu wasezulwini, siyakuquka sivuma ukuba sikonile ngetyala elilethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza. Nangakho esithe asakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. Page 106 senza umthandazo wokubuyisana. uThixo ongamandla onke, oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuthi, asixolele izono zethu, asikhulule kuzo, asiqinise, asomeleze konke okulungileyo, asigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen.
umthandazo walomhla Lord of the feast, you invite everyone to your banquet. Keep from us all that distract us, and stir in us the desire to respond with gladness. Through Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Isifundo sokuqala sibhaliwe kwincwadi uHagayi chapter 2 siqalisa ukufunda kuverse 1 kuyoma kuverse 9. Ngenyanga yesikhombisa ngolwama-21 lwenyanga izwi likaSimakade lafika ngesandla sikaHagayi umprofethi lathi, ake ukhulume kuZerubabhele indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakwaJuda nakuJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu nakuyo insali yabantu othi, ngubani oseleyo phakathi kwenu owayibona lendlu ekukhazimulweni kwayo kokuqala? Niyayibona injani manje na? Ayinjengento yalutho emehlweni enu na? Kepha qina manje, Zerubabhele, usho uSimakade, ube namandla Joshua ndodana kaJehosadaki umpristi omkhulu. Niqine nonke ninabantu bezwe, usho uSimakade, nisebenze ngokuba nginani, usho uSimakade Sebawoti. Isethembiso enganinika sona ekuphumeni kwenu eGibhithe, nomoya wami kuyakuhlala phakathi kwenu, ningesabi. Ngokuba usho kanje uSimakade Sebawoti uthi, kusekuza kuba isikhashana nje, ngizamazamisa amazulu nomhlaba, nolwandle nomhlabathi omileyo. Ngizamazamise nabo bonke abezizwe, kufike okunqanelekelayo kwabo bonke abezizwe. Ngiyigcwalise lendlu ngenkazimulo, usho uSimakade Sebawoti. Ngiyelami isiliva, ngiyelami igolide, usho uSimakade Sebawoti. Inkazimulo yokugcina yalendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala, usho uSimakade Sebawoti. Nginike ukuthula kule ndawo, usho uSimakade Sebawoti. Lizweni izwi lenkosi. Indumiso 103 kwiphepha 732. Yibonge inkosi mphefumulo wami. Ilibonge igama layo elingcwele into yonke ephakathi kwami. Yibonge inkosi mphefumulo wami. Ungazilibali zonke izinwe zayo. Yiyo exolela sonke isono sakho, ephilisa zonke izifo zakho. Yiyo esindisa ubomi bakho entshabalalweni, ekuthwesa ngenceba nobubele. Yiyo eyanelisa umlomo wakho ngezinto ezilungileyo, ikwenze ube mtsha womelele njengexhalanga. Inkosi yenza ubulungisa nomgwebo. Ngenxa yabo bonke ababandezelweyo ngobubi. Uzuko kuyise nakunyana nakumoya oyingcwele. Sesibini sibhalwe kwincwadi kaPawulos ebhalela ibandla labaseFilipi, isahluko sesine kuqala kwisahlukwana sokuqala. Ewe ke mawethu, zihlobo zami ezithandekayo, andisanikhumbuli ngako.
Kaloku niluvuyo nesithaba sam. Ngoko ke bathandwa, zingisani njengabenkosi. uYodiya benosinkithe ndibacela ndibancenga ukuba babe moya mnye ebudlelwaneni benkosi. Ewe nawe mlingani wakhe ndiyakubongoza ukuba uwalamle lamakhosikazi, kuba nawo abanenxaxheba kwimizamo yam yokuhambisa indaba ezimnandi. Clemente nabanye oogxa bam abamagama abhaliweyo kumqulu wabaphilayo. Ngoko ke nimanywe nenkosi nje, yonwabani. Ewe ndiyaphinda, vuyani. Bazeleleleni bonke abantu, inkosi isemnyango. Sanukuba nexhala, kodwa intswelo zenu ziseni kuThixo ngomthandazo, nimbongoze ninombulelo. Ke lona uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda liya kuzalusa intliziyo neengcinga zenu ningahlukani noKristu. Mandiphethe ngelithi mawethu, hlalani nicinga ngezinto eziyinyaniso nezindilekileyo, nazo zonke izinto ezilungileyo nezinyulu, zonke ezithandekayo nezinesidima, nangezinto ezintle ngokupheleleyo kwanezincomekayo. Zenzeni zonke izinto enazivayo nezo nazibonayo kum, amazwi kwanezenzo. Ke uThixo onika uxolo uyakuba nani. Ndimanyene nenkosi yaye ndivuya gqitha, kuba emva kwethuba elingaka kuphinde kwabalasela ukundikhathalela kwenu. Phofu kakade nanindikhathalele, koko niswele ithuba. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli ngokubhaliwe nguLuke ongcwele, isahluko se-17, siqala kwisahlukwana le-11. Kwathi ekuhambeni kwakhe ukuya eYerusalem, wacanda phakathi kwelaseSamariya nelaseGalili yena. Akuba ukubona ungena mzini uthile, amhlangabeza amadoda 17 amela mgama. Wona aphakamisa ilizwi esithi, Yesu mongameli, senzele inceba. Ewabonile ke wathi kuwo, hambani niye kozibonakalisa kubabingeleli. Kwathi ekuyeni kwawo ahlanjululwa. Itheke enye kuwo apho yabona ukuba iphilisiwe, yabuya imzukisa uThixo ngezwi elikhulu. Yawa ngobuso ezinyaweni zakhe, ibulela kuye, yaye yona ingumSamariya. Waphendula ke uYesu wathi, bebengahlanjululwanga belishumi na? Baphi na ke abasithoba? Abafumanekanga na babuyileyo bezukisa uThixo? Ngulo wolunye uhlanga yedwa na? Wathi kuye, vuka uhambe, ukholo lwakho lukusindisile. Ivangeli kaKristu le. Egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Ekseni siyambonga uNkulunkulu ngokuthi sibuyele eindaweni zokukhonza, njengoba sihleli kusukela ngenyanga kaMarch kuze kuzofika 7 months sihleli emakhaya, kodwa siqhubeka sikhonza. Ngifisa ke ukuthi ekseni njengoba siqala ukukhonza emabhilidini ethu, sibonga uNkulunkulu. So indikimba yethu ukuthi sikhuthazane nokuthi sibonge uNkulunkulu. Ngiza kusebenzisa ke izifundo
zanamhlanje okunguHagai chapter 2 verses 1 to 9, iHubo 103 verses 1 to 6, kanye nevangeli lika Luka chapter 17 verse 19. Kodwa ke indikimba yami ngithema ngibuka lezi fundo zanamuhla umoya wangiholela ekuthenini ngithathe lapha ku verse 4 uHagai la khona izwi likaNkulunkulu lithi qina usebenze ngokuba usimakade unawe. Unyaka ka2020 usuphelile kodwa abanye bethu abathuthukile ngokwanele kwezomnotho, ngenzeka ukuthi abathuthukile kwezikamoya noma njalo. Siyazi ukuthi isizathu salokho ingoba kade izwe lonke lihlalisiwe phansi ngenxa yokhuvethe i-coronavirus. Kimina nawe odibikele nodidekile ekuseni, umprofeti uHagai uthi qina sebenza usimakade sebawoti unawo. Hagai chapter 2 verse 4. Uma nginikeza i-background noma isekelo sale lizwi elikhunywa ngumprofeti, umprofeti uHagai wayengomunye wabaprofeti ababe khona emveni kokubuya kwabakwa-Israyeli ekudingisweni. Engathi kuyafana nathi nakuba besiqhubeka sikhonza sinjengaba besekudingisweni uma amabhilidi ethu noma izindlu zokukhonzelwa bezimile zivaliwe thaqa. Ngiyafisa ke nami ukuthi ngingene ezicathulweni zalomprofeti wenkosi zalenceku zalesithunywa sikaNkulunkulu uHagai. uHagai ke wayenezimpawu ezilandelayo zobuholi. Wayengumelusi omuhle, wayenobuqotho, wayezelana nabantu abanezidingo ezinhlobonhlobo nezahlukahlukene, enomqondo wobuNkulunkulu, wayesithunywa senkosi esinomlayezo, wayeletha umbiko kwababedidekile, enikeza nesiqiniseko sobukhona bukaNkulunkulu ekudangaleni kwabo. Ngalesikhathi ke uHagai uhlangana nababebuya ekudingisweni ukwakha ithempeli lenkosi. Ngiyabuka nje ukuthi kwisifunda bishop nesifunda priest ngisho neprovince imbala ngalesikhathi sokuhlaliswa phansi, ngalesikhathi ukhuvethe usaqhubeka ukuthi kumele ngempela sibhukule sime ngenyawo sakhe ithempeli kaNkulunkulu ngeindlela eziningi ezahlukahlukene. Kwakuvamsileke ukuthi uNkulunkulu ahambe nabantwana bakaIsrayeli ebenzela umusa nezimangaliso, kodwa uma sebeshinga bakhonze iThixo avela banikele eyithena abanikele nakwezinye izizwe. Kubulawa abantu, kubulawe izingane, kuthathwe nezimpahla zabo badingiselwa kwezinye izizwe. Ngalesikhathi ke base bebuyile ekudingisweni abantwana bakwaIsrayeli, sebeqalile ukwakha i-altar leJerusalema elalibhidliziwe, sebeqalile ukunikela okunhlobonhlobo, bakha nesisekelo sendlu ngonyaka olandelayo. Ukwakha kwasekumile ngalesikhathi futhi nezitha zibahleka ngoba uma siqala izinto nezwe liyabuka ukuthi siqala nje siyophelelaphi. Ngiyafisa bazalwane ukuthi singabi inhlekisa njengebandla, singabi inhlekisa njengediocese, singabi inhlekisa njengeprovince yesheshi elikatholika.
Kodwa ke ngifisa ukuthi bazalwane ngithi umsebenzi kaHagayi kanye noZakhariya umprofeti wayekhona naye ngalesikhathi welekelela abantu ukuba bawuqede umsebenzi wokwakha ngeminyaka emihlanu emveni kwalokho. Lokhu ke esikutholayo esifundweni sokuqala sanamuhla kuyafana nesikubona ezinsukwini zanamuhla. Abantwana bakwaIsrayeli babedidekile, babedangele, futhi babebuya ekudingisweni. Abadala babo ababekhona ababebone ithempeli laqala babethi alikho eliyofana nayo. Kodwa ngifisa ukuthi ngithi bazalwane, uma uNkulunkulu evumela i-confusion nokudideka, uma uNkulunkulu eletha ukuntengantenga empilweni, kusuke ukhona akwenzayo uNkulunkulu okungcono nalokho bekwenzeka. Ngiyakholwa ke nangalesikhathi ukuthi kukhona okungcono nakuba sisebunzimeni ngalesikhathi uNkulunkulu akwenzayo empilweni zethu nasempilweni yebandla. Babethi ithempeli lakhiwa kamuva emveni kokubhidlizwa ngeke lifane nelika Solomon. Ngithi mina ngokwezibhalo kungenzeka ukuthi uNkulunkulu siholela esikhathini esingcono kunesikhathi esiqhamuka kuso. Ukudikibala kwabadala nokudikibala kwabasha kwaba nomthelela ukuba abasha nabadala bahlanganyele balivuse iJerusalema, balakhe iJerusalema elisha. Sengigcina bazalwa ngiyafisa ukuthi ngithi uHagayi uletha umlayezo owawuzoqeda ukudideka. Umbiko wakhe wawunezixazululo ezimbili mangibheka. Kwakukulungisa isimo esasikhona, esesibili kwakukuletha izixazululo ezinhlobonhlobo. Okwamanje ke kwakwanele ukuba abantu bathathe umlayezo ukuthi uNkulunkulu uthi mabaqine, uzuyagcizelela futhi uyaphinda uthi mabaqine basebenze ngoba uNkulunkulu unabo. uNkulunkulu akamshiyi umuntu wakhe. uNkulunkulu uhamba naye umuntu wakhe ngoba nehubo lithi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesabi ukufa ngoba uNkulunkulu yena unami. Okunye ke okwakuwukhiye wokunqoba ukudideka ukuba abakhi bazi ukuthi babakhela ilanga lapho uNkulunkulu eyakugcwalisa lendlu yeJerusalema ngenkazimulo yakhe, eyakudlula inkazimulo yethempeli lika Solomon. Siyakuthola lokho kuHagayi chapter 2 verse 9. Ngakho ke bazalwane lo mlayezo ungwesikhathi lapha eWoodlands nakwisifunda mbishopi naku province kukhona lokhu kudideka. Ake ngigcine ke ngokuthi lapha eWoodlands njengoba sizwile evangelini lalamhla sibonile abalishumi ababe nochoko babekhishiwe emphakathini, bekhishwe ehlobeni zabo. Kodwa kuthe mabekhala kuJesu, bezikhalela kuJesu edlula ngendlela, uJesu wavele waresponda same time. Wathi abahambe bayikhombise kubapriest. Abapriesti ke ngaleso sikhathi yibo ababe confirm noma beqinisekisa ukuthi ngempela umuntu uphulukisiwe yini ochokweni. Kodwa ke sizwa evangelini ukuthi bayilishumi abaphulukiswa, kodwa uyedwa owajika wabuyela kubonga uNkulunkulu ngokuphulukiswa kwakhe. Futhi ke izwi lithi waye ngumSamariya. Ngenye indlela kusho ukuthi ayekhona amaJuda kulamadoda alishumi, ekhona namaSamariya.
kodwa okumangazayo ngalesikhathi abaSamaria babengadlelani nabaJuda. Kodwa ke ngiyacabanga nje ukuthi nxa sibhekene nenkinga whether ungumJuda noma umSamaria, sonke siba nakho ukuzwelana, sonke siba nakho ufuna ukuya phambili. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa sisaphambili nomsebenzi asibizele wona egameni likaNkulunkulu yise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Masihlanganyele kwisivumo sokholo saseNikiya. Sitholakala kwiphepha 108 ezincwadini zethu zenkonzo. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwa ngaye. Ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini ngamandla kaMoya ongcwele. Wazalwa intombi uMaria waba ngumuntu. Ngenxa yethu wabethelelwa emnqamlezweni ngemihla kaPontiyu Pilato. Weva ubunzima, wafa wangcwatshwa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo. Wenyukela ezulwini, uhlezi ngasekunene kukayise, wobuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo. Obukumkani bakhe siya kuphela. Siyakholwa kuMoya oyingcwele, inkosi umdlisi wobomi. Uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana. Wathetha ngabaprofite. Siyakholwa kwikereke enye engcwele ekatholika yabapostole. Sivuma ubhaptizo olunye lokuxolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Masithandaze. Njengokuba iEucharist engcwele siyenzela ukuphakamisa uzuko lukaThixo nombulelo ngenceba zakhe. Masithandaze senza umbulelo ngokuba uThixo uye wasigcina indlela zonke nezikhathi zonke. Wasihlenga ngaso sonke isikhathi phakathi kwesimo sepandemic. Sibulele nakulabo othe bathola igciwane bakwazi ukuvuka babuyela ekuphileni. Sibulele ngenceba zonke uNkulunkulu asenzela zona mihla namalanga. Senze umkhuleko ngokubulela ngokubanzi. Sikhuleka sonke ku page 94 wencwadi zethu. Sithi Thixo ongamandla onke, nobawo onenceba sikunika imibulelo engazenzisiyo ngenxa yokulunga kwakho konke nobubele bakho bothando kuthi nokuba nakubo bonke abantu. Siyakubonga ngenxa yokudalwa nokugcinwa kwethu nangenxa yazo zonke intsikelelo zobubomi. Kodwa phezu kwento zonke ngenxa yothando lwakho ngokuhlawulelwa kwehlabathi yinkosi yethu Yesu Kristu. Ngenxa yamajelo babalo nangenxa yethemba lozuko. Yenza ukuba siziqale zonke inceba zakho ukuze inhliziyo zibe nombulelo nokuze sikubonge kungabi ngemilomo yethu kuphela kodwa ngobomi bethu ngokuzinikela
ekukhonzeni wena nangokuhamba phambi kwakho ngobungcwele nangobulungiswa yonke imihla yethu. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sisinikelayo. Isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe zizandla zomuntu. Uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu. Uthi le ndebe yindebe yosindiso. Siveba osezulwini uze ngelizwi lakho nangomoya wakho oyingcwele usikelele ungcwalise esisonka nale wayini khona ukuze sibe ngumzimba, khona ukuze ibe ligazi elinexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu owathatha isonka waza wathi lo ngumzimba wami, wathatha igazi wathi eli ligazi lami. Ukwamkela ngokwasemoyeni. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Yesu ngamana kwathi konke okunguwe uthululwe kum. Ngamana umzimba negazi lakho zaba kukudla noselo. Ngamana ukuva ubunzima nokufa kwakho zingaba kukomelela nobomi bami. Yesu nginawe ecaleni kwami. Undiphe ngokwaneleyo. Ngamana ikhuselo endilifunayo lingaba lithunzi lomnqamlezo wakho. Mandingalubaleki uthando ondinika lona kodwa ndisindise kwimikhosi yongendawo. Ekufeni kwam konke thoba ukukhanya kwakho nothando lwakho. Ndibize rhoqo ide loo mini ifike xa ndinengcwele zakho. Ndiyakukubonga ngonaphakade. Amen. Isiphelo. Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke waphakade siyakubulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo okubudlelane bungcwele size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu ohlelelawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibelidini eliphilileyo. Sikuye uYesu Kristu inkosi yethu sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzulisa. uThixo ngamandla onke uxolela konke, uThixo ngamandla uxolo lukaThixo oligqitha konke uqondo. Malugcine inhliziyo nengqondo zenu. Nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke, uyise nonyana nomoya oyingcwele ibe phakathi kwenu ihlale nani ngonaphakade. Amen.